Wo ebibiri mu nyina no si epe oman a asomdwe ene hohoye frank ayetimi pagya pa na Ghana nanso woye man abakosen mu no ebiri bi duye a ehu ebekam ye nso a ema nipesu a ewo ye mu eda ne de fi Wo afe apem ahankron aduokron enson ede ko empim mienu mu eyade a Ghana fo enson ye bo won mu wuye ni nyina ni se ebi mu se won beema eyirayira na saa ade ekekere omen ema ehu ekekere Zatem grano se me dawe ko na se obi medre wano mbese no ho beka me Editembiano, my let's say between me and me alignment kakra. Or ba what me dodgy kakra because ne ayu na you by the say the Igbo na ba say who so be more was worship over. Tie mama so no my let. Imi grano say man da be grano say me nam krum kra na ma krum koyedin. Na ma krum koyedin fo. Tememufo ya ade a wo fe wani say obi a hwehwe saa nipa ya oma mmema be ma yire anase omane fon ye ketwe nanso obia entimi anso nim that time no me wo labon he ya nti yetie so dia so tie radio penifo kasa aze wona mo hwe husuye na dia kon de enye kra nti ba so no wona mo a me to me na kwa mo so mo hwom se mo so se bia obi de no ba kama mo hwe ba yeren e ba yira that time no me no bro ni bi na ye adwonti Time me share connection kam kwa me na kwa mo so mo hwom na misuro me sifo mo a na misuro nti jimsa mbibi kwa na metete bia circle ya show bi ebi ko free no plan station okoya so adunha ko bi ma nimpa do hwara onu mudi na chi gidi hona ya bobo no ni ya bobo ya bobo to ho ene keje ogun so ya shen no tai ni ya shen no jaba so no bia na ni da no so se onam pese no ho beka obi na afei wona momonten so a enya ade a eye anike biom ewo omen sa wona monoma obi se wode wo aka no na ne be ma de be ayira ti e ba ne sa na wona ma wo be se wo beka obi a ebi wo so na nya no kware ti sa mre ne mu no men kan se je se nkofo fa so sa se mo su bebre di nkofo ewu ekunkum nkofo bi me ka se odoko ba bi ya se va ko ni bi awe free adwuma wa ba ne abrantie so de no aka na be ma de be ayira say no kware o so abrantie mu ebo no hye no ekun no boy bi no adwuma vaco o so space cam na papa bi tie mu say sankrofo ni bi na sankrofo na o be ma yire ya no e bi de no aka bi na amanfo rush no amsta say o mu sa na ma bi nua ya fense dokono ina enama ya toto emu fe ne shitolo na mamno so tie mu se papa ni nu ase nkwafo ni bio sa na Nigeria fo no amanfo ba ma yira no ebi so abo until end of the day no na ebe so papa no ya bu no papa ni wuye o wuye no na vaco fo no bae on be tear gas ha nyina ye basa till end of the day no echire na amka free 30 piece akomfo 30 piece number board we so wo ni mu hu bi ni ma asem no hu bi de si ni nyina wo no hu bi no wa ba yi wano a owo na ebeba nti am board dua am board dua no sa driver na odi we ni bae no papa na ewu driver na ewu ina am kan am bu papa nyina am nyina na ma me no am tietie mu no o yes a shitolo na ne no am nyina nso ewu bambofo enyina enso eye wafemu die sinka wo be ma tibie waso ano nanso eji wonsem enya de wotimi echi nipa baako enam enkrofo wo bedi adanse ese won be ma yire nso no kuna yentimi enye bibi ensisi tedua se eye tata me yeso ye nama ye na na kire se fa bidie
any chine ni jene fa show butum eno ne anu aduro titambia me na ma na me da bekra na ehye me butum tambia the different shirt kra ma ehye bia no ebi wom edi ebi won so awo ho ani yetiem obi te ne nufu ayire o ne so amanfo pu ko oboko no mo ration na pie ana mo afi ho no ekoso saa mre no na police fo no memu papa esan se ba bia ade ni besi no police ni ho nti ansa na police fo no bete no na so ni pakro no ye babu no ye be pra no ne ne ye besi na ade be na si awie nti na police fo no je na memu na mo police fo be mu de na se bibi na ade be asi wase bia ye na makola na mo na police ni be na wa utu ani hu hye police ni bia so because bibi asi ansa na mo bete e wo mo office ana ba bia police ni ko gina no na de kwana na ede be na si dada no ni pa so ya babu na ebe kuna ye kuni dada. ACP David Eklu ana owo asoe no saa bre no oni yen etwetwe nkomo efa saa bre no em. It started in Accra and it spread it to even Western region. Say even young man people lost his life because of this incident. So that's how it started, and it sent all of us running around making sure that we maintain law and order. The same Luciano, a friend medical director or police hospital, a friend of Dr. Cranton, now a deputy commissioner. And he called her, and I say, is it possible, say, we timid in Huka, Nini and Anas and the Bemba. And also, as far as it was concerned, yeah, Dr. Jumawani and Ontisada. And what happened is a press conference. Those days, any IGP, any medical director, a public and say it is not possible, so we didn't Ubi and and I won't say police and so and I say we don't dabble in mysteries and mistake ideas. And that's what we did. Until we consulted with medical officers. So from there we allayed the fears of the public, say it is not possible. That's what we did. So it was on the media, we did a press conference, journalists asked questions and all that. That was our first point. Apart from, say, a formal special response teams. But senior, so it became a very difficult moment for the police, because how do you respond to multiple cases at the same time? So those were the challenges I faced in those days. Beye emfi aduonuni asa ansem ni siye no enye nipa ba akompo na atimi ede ni nipadua akɔkyerɛ sɛ ampa ne bɛɛma no ayera anase afɔn ayɛ ketwa a yɛde yɛ adansidie. Oh, me too many there. In fact, me who be physical, but what is a more amount for right? I say ya pipe or four. I say do not rush for hey. But how be do on na o ma ko ba ho no nipa dom nti hu ba say me di mani hu physical there. Me hu say asumesi ana obeti ni be ma akoshima na bi bisa. Obetia ni say me kan say abri bi say no. Ye da wa na dwoa na ye frefre say ye nsori ye begina bonten na asase wusuo bi ba na ye no me say dem ebububu ye so a sa se me free ameka sa da na dwono ye na mi rafi na manfo piepia na dwona bentente se nsem hu ba bi a efri yo ba chance ye si ena bibia de be esi enti me kasa me ni ba bi poti efri dia ano dia peboa si ehwa eyade a omen ye de emra ehye yensem echi nkrofo ebo won ekunkum mon ema ebinum kura wo pra pa no enyade a aboa yen empanyimfo akasa afa emra yi hu se ye de hye yensem a emwa. Innocent people can lose their lives. Ebiana obi town and as a one number one thing as a we say we be able to raise the alarm. As we raise the alarms and as to share as well. At the time change say we are going backwards. We are going backwards in the dark days of civilization. And it doesn't speak well of us. Apart from that, it creates a very bad image about our country, Ghana. To Kwan Kobia, almost a Ghana, very hospitable people. Yeah, now say, oh, Ghana, CIC, now, mom for Timiko Tushu, Obiso, Wabontine, say, now, Omwa Akuna, Nasoma Prana. It speaks, it even discourages investment or tourism.
Sɛdeɛ ensɛm yi ɛbaeɛ a ɛkɔyɛ atesɛm no, enipa enson ɛna hwere wɔn kwa na wɔn di ɛfo biara, nanso saa bere ɛdeɛn na yɛayɛ afa ho. Saa nkurɔfoɔ no, saa bere deɛ yɛreka ne sɛ ɔmo nda wɔ asomdwee mu na yɛfa akwanya nso ama wɔ abusua hyɛden. Na me wɔ hɔ dwumadie yɛbɛba wakwan mu da foforɔ.